Navendashtiye û civaka sivîl li bajarê Hesekê semînarek çêkir ji bo dêw bavê zaroka ser bîngeha aşîtiyê di hişê zaroka de. Ew jî tê dê destpêka çûna wan de ji dibistana re. Ez Davudî merkeza selam û muşameden ji bajarê Heseça. Werşama îro ser tersîx me selam fî اذهان الاطفال ما حملاك ما هونيفك حملاك يرابونه حملاك بعنوان معا لاجل السلام ندوات وورشات وقال لك نشاطات زاروكا وتوزيع بروشورات فما قال لك نشاط زاروكا تهبتي زاروكا كروك رسم وغناء وشطرنج واعمال يدويه وانا مش عندي دي وبافي زاروكا اجبو كي مختص برزان ونشاطك بدوان او تشلو مفاهيم سلام تخن هشي زاروكا في زمن الحرب ما مستوی سیمیناری جی داخویانه کرن گوشه رو پفچون کتیه هشی زاروکا ده و ام دریاوی سیمیناری ام بهیوینه گو اموان جوان رامانا درخینن. برزان سلیمان برپرسي اوفيسا زاروتيه de نافندا السلام والمجتمع المدني الباجاري حسكي سمنيارا مي ايرو حلقه كش ضمن حملاك امبيرابون امان لاجل السلام سمنيارا ايرو بنافي ترسيخ دعائم السلام عند الطفله جانجا كروسو دبيجي مروف تشيدبي واشتي بيراي لظروف دردورا وياد هلق سلوك عدواني اكتسابك دوی قوناغ هنده نفشکی مزنج زاروکه ما او سلوکایا براستی گرتنه خلال هذه سمنیاره ده ام بهتر ونایت دن سروی هاوی بهتر او سلوکیات عدوانی چنه صدمه بیات چنه و ام چلو کاربن وان زاروکا جه خلاص کن و وان بگرینن طبیعه وانی نورمال طبعا اف سمنیار او کسی لی آماده بن مالبات زاروکانه دیو باوی زاروکانه ام بهوین کاربن سوده کشه بگرن. یک جی کسی بشدار بولوی سیمیناری دیدید گو نتهنه شر و پفچون هیه لی آشتی جی هیه و او تمیجی چیتر الشر. فرهاد سليمان منابيمي طبعا في كم سال الجمة شر وتقييني وحرب وعدم استقرار يعني حتى افزارو كما بجوق نما او تشيكا ولو بوان رهيه و ام هاتن في ذكي بس ام فهم كان بدل شوار انه يا ابني سلام هي واشتي هي وبراتي هي ونقش دنيا نقش حرب وتقيين وشر والى اخره يعني افجي جانبك حياتي وابي جانبك حياتي واف مهم ترج حربي وتم سلام تشيتر و ريا راست دشرو بفچون ای گلتواهی سوری چبو شرکت هشه هر کسی ده لی بندورا خو آوی سر هشه زاروکاش و اف سیمینار هیویاوی او بو گو زاروک دوری وی شری بکوین. جبو رادیوان اف ام عصام عباس حسکی.